buying a flat in Pororim or Margam or something. And then they used to ask me, like, what type of house you'll build? So this is the house of my dream. It hasn't changed actually. Shata Dhade Rashtriya Ghar. The house on the, you could say, bank of the fields. Yeah. Shata Dhade Rashtriya Ghar, Ghar Gaunthi Nalanche. शता धडे राष्ट्रे घर घर गांवठी नळ्यांचे घरा भोवती पोरसुलान शेवती मोगरे कळ्यांचे घरा भोवती पोरसुलान शेवती मोगरे कळ्यांचे शेतान म्हज्या पिकचे भात भात खाणये कुमानी शेतान म्हज्या पिकचे भात भात खाणये कुमानी मुडयो कड्यान भरचे भात सगळ्या रुमा सालांनी मुडयो कड्यान भरचे भात सगळ्या रुमा सालांनी घरा फाटल्या गोरवां गोठ्यान गाये पाडका हामुरची घरा फाटल्या गोरवां गोठ्यान गाये पाडका हामुरची कुशीर वळून अर्ध न्हिदेन गोदडी लोहस कामुरची कुशीर वळून अर्ध न्हिदेन गोदडी लोहस कामुरची रुमडा झाडार शिरबी कोगुळ रुमडा झाडार शिरबी कोगुळ सांजे वेळार रावची गायत एका पायार उबी बकीन तोची हालोन खरवो खायत आयमोरेचें शीतळ वारें आयमोरेचें शीतळ वारें खळ्यान म्हजें येवचें खेळूंक काजुल्याची लिकलिकीत पोराय म्हाका येवची मेळूंक खुर्सा मुखार पेटच्यो वाती खुर्सा मुखार पेटच्यो वाती तुळशी म्हऱ्यान निरंजना रावचो सुखान शेजार म्हजो निंदुकायो नासतना रावचो सुखान शेजार म्हजो निंदुकायो नासतना दिस वॉज माय ड्रीम A very rustic house, a very rustic house in the lap of nature. Yeah, tulsi in front of it, side by side, a neighbor who has cross. Maybe aunties lighting some candles over there. My mother's going with the Oil lamp. Niranjan. Nice fields.